Okpran Saikam IEM Kangki School along Kahumridam. Dengau Large Size Multipurpose Society Limited along Cihutiput Amai Kangni. Di Purong Nihang along Royal Enfield pen Scooty Kacatong. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Nonarjikta Birtang Ton Pen. Haurakat Constituency IMC Mati Karbianglong Autonomous Council Okpran Ahin Kelang EM Chijinipai Inquiry Arni Kangki Ingti LP Lapen Emi School along Humridam. Is Karbianglong along Tagunasop Kiduji Arni Nangli Bomlo. School Ham Thanbang Lapen Kachali Atum Gunosop Apan Kachisi Kachidang Doma Ave Laso Alam Kachini Apan Okpran Saikam Kelang IEM Konsing Rongpi Chitinipai Inquiry Arni Kangki Ingti LP Lapen MU School Ahem Humridam. Alang li Thanbang Lapen Kacharli Ausoma Atum Penta Tokbor Aputak Cihut Ciput Pon. Chitinipai Inquiry Arni Ada Porpai Cresia Porpen Dengau Large Size Multipurpose Society Limited Asa Hemalong Rat Kapaching Turjia Pan Pumathaponsi Cihut Ciput Amai Kepadopon Pusi Kat News Channel Aperangke Robin Bepen Bertanang Pale. Labangso Amayalong Kachapapon Mate Aluhiatum Lake Chairman Barim George Singh Bay, Joy Singh Crow, Khor Singh Timung, Babu Singh Milik, Lapen Penangan Kachapapon Aluhiatum Chatong Dun. Lemsa Chairman Tarzan Bay Chapayampu Ponsi Lems along Kedam Tang Aning Kanahut Kapadam Atangka Aputak Pachinipon. Lems along Koson Asai Pensi Rod Kapaching Turpon Tengchima Lahaya Putak Mayalong Chatan Chamum Padupon. Lapen Lems along Kapaklarji Akenangsot Alam Theta Clardak Pen Chairman Tarzan Bay Pen Pachini Ponlo. Cihut Ciput along Lems Akongchun Bang Bisitra Ingti Pen Kedam Tang Aningkan Ahut Kepadam Tangka Alam Theta Pachini Pon. Rice Mill Mesen Pen Kasalam Ponchi Alam The Satame Pachini Pontu. Anparta Cihut Ciput along Akaprek Abang Pu Bang Pi Atum Satame Chatong Dun Si Mai RDP Dun. Dipu Police Station Angkang Chijinipai Inquiry Arni Anarlo Porpai Isi Malom. Dipu Rong Nihang Forest East Division Asa Hemadung along Scooty Pen Royal Enfield Kachatong Ajok Bangketom Areng Hukiso. Kethekdun Rong Atum Pen Kapachinipon Atengki Ihum AS09 E1890 Scooty Ihum Assistant Director Handloom and Textile Asai Hem Anatu Pen Don Bosco School Anat Kedamji Pura. Kepak kek aku Rong Kelan Anat Pen Kewang Ihum MN05D 3640 Royal Enfield Kepaca Tactic Scooty Api Patong Dun Pit Ajok Humnita Chingkoi Ruilo Bangketom Atum Arengahu Sonanglo Arengahu Keso Bangketom Atum Amen Lake Assam Rifle Klembang Mongol Singh Scooty Pen Kedamatum Maloti Pangchopi Lapen Nilima Rong Hang Pia Tuma Pandifu Civil Hospital Alongan Tongsakot Pen Palisi Selang Pon Bomlo. Lapuson Apora Hodipu Police Traffic Klembang Atum Ametanga Sai Kachi Klembom. Ahud Inut Assam Rifle Klembang Sanjay Kumar Kapate Pek Mate Royal Enfield Thana Alongan Ponlong Le Pura Kekham Hedonlo. Bonta Rat Atum Ningje Dun Si Sai Jogje Pen Traffic Police Atum Bike Lapen Scooty Humnita Thana Alongan Pondetlo. Non malam sopor pan dihina parman bertamu inton ponik senang. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitam bomlo. Mangi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahalamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dihangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam.
For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Tehangi Rural Bank. Banker to Hills People of Assam. Financer Langpi Tehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%. Longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature our latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Opiputot Birtalo Wangtulo. KCS Tekalangjun Zonal Committee Penta Zonal Karbi Youth Festival upon Ason Son Lunkan Ajaimek Chisik Chedang Bomlo. KYF Kapadoji Adim Rasinja Klam Alongta Non Malom Kekanadim Penchenglok Ason Son Kenang Sot Ahamren Kim Bomlo. Karbi Ajutang Kapangcho Kabirti Lapen Kapatatak along RD Kipi Tekalangjun KCS Zonal Committee Penta Zonal Karbi Youth Festival Kedoji Adim Rasinja Klam Along Prekjek Asai Klem Bomlo. Difu taralang solong kido sing mirjeng lapen long mirjeng achataya son rasinja aklamalong ta selam bomlo. Mahamaya constituency IMSC Lunsing Teron rasinja aklamalong chiting ko ICR ni dapen Zonal Karbi Youth Festival aphan kesikedang aputak humri dam. Chitinipay Ingoy Arni Kang Samapor Malompen Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District along Hampangasong Song Ingoy Rapli Asong Atumpen Meteng Tom Ot Crisis Armu Chejeng Paduponsi Kachesong Asai Kedeng Chitinipay Ingoy Arni Kang Sampor Pai Trogra Achiti Mapor Malom Dipu Klapa Longpen Putot Hampangasong Song Ingoy Rapli Sose Asong Atumpen Meteng Tom Ot Cripen Armu Kachejeng Asai Padupon Hampangasong Atumpen 6 Sedula Putak Election Arul Lapen Elect Son ek hey hui salam nangji kechia sotum amen voter list pen ingthan nangji longle anta dak ke do parim akhaya tuma phan ansi longle pichot nangji customary lo pangtang nangji la pen panchayat I raj nangni pwa kemang pen meeting tom ot prai pen armu chejeng si kache song asai
padopon. Ke 6 schedule implement nangji lapen election rule silam nangji election act silam nangji lapen ke che tournament 6 voter list pen than et nangji lapen ke longli anta tribal atum pan hill tribes tum pan si pichot nangji lahen lo 6 schedule pangtang nangji customary law pangtang nangji la dovek nangji lahen lo tum ponchayat nang ni tum council do ni tum separate state tum hemprek nang vekji la posin ni tum claim tangde la pini ka protest along palong nia dim do la sining kan si pleng data the a piece da me council atum people sinon anda claim data la soputang tum jong sinon pini chi song benon anda RDN pun pe pada council do man tum kopilo ke lake ni tum court along si do ko pot lake court along alam lo la bangke seta lake court phaning hong he pin pen council tum claim nangji athema court order do ta me ave ta me lake 6 schedule along order do court apart de 6 schedule si ke thelo la pot 6 schedule order do pot council tum non mat claim vek nangji ke claim lo te la tunge ka pheri lo ka therak lo la tumte ke thek lo ka ke thek lo ke man me lo la tumte karbi tum phan hill tribe tum phan ka ching hon thek tum lo la tumke CM ke chu pu la tumke MESC EM ke chu pu MLA ke chu minister ke chu pu tum bang ke claim pu bangali CM ke claim EM ke claim minister ke claim MP ke claim MLA ke claim pu le la tunge poli ke chu pu si pu chot la tumke chu ka chemang tum chot lo non ke wang chiar ni nang ke piloi step deng pon ni tum ke la lo ting pen ni tum claim bom po la tang te ticket la claim that de ticket claim ni tum la bang claim ver po a ko PPC claim po ma la bang non ke put te la Halapu West Carbing Long District dongkam rong supia long ta hamhanga songatum arikang samapor pen meeting tom ot price armu chejenga sai padopon abirta nangle armu ka chejeng ke padopon along ong dong abang pubang piatum chitodun si dongkam rong supiang kang par om pluplo. It's a constitution within the constitutions of India. That means 6 schedule is a constitution. That means violating 6 schedule. That means violating constitutions of India. That means against the 6 schedule. That means against the constitution of India. That means we respect 6 schedule. We respect constitutions of India. So the council of Karbi Anglong Autonomous Council, the state government of Assam and the central government of India, they have to obey. And we are not demanding. We are seeking our right. This is our legitimate right because it has been already written in the 6 schedule to the paragraph 2, subparagraph 7 and paragraph 20 of 6 schedule constitutions of India. Armu kachejeng asai ke padopon along Nogam Karbi Student Association, Jorhat Karbi Student Association along Klembang Pubang Piatum, Chitodun si RDP dun. Berita bangkala pon si Kangton Iglo, lang ikbam thakat news channel, domi thakme kurwang tu.